Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban bikum ayyuhal ikhwah al-azzah wa ayyuhal musyahidin wal musyahidat. Fi hadhil fursah al-ghaliyah naltaqi fi faslina al-mahbubah ladaikum jami'an ala wahiyya al-faslu 'abara al-internet. وفي هذا اللقاء المبارك سنتعلم نحن عن الدرس المطالعة للصف الأول. أيوة، فاليوم عندنا موضوعان اثنين. الأول فكر قبل أن تعزم، والثاني يعني البخيل. نعم، الموضوع الأول يعني فكر قبل أن تعزم. قبل كل شيء سأقرأ لكم ما على السبورة، لذلك اهتموا جيدا أيها الطلبة ما عليها. الأول Al-firanu jamak min fa'run. Fa'run bermakna tikus mufrad. Idzan al-firanu jamak ma'nahu sekumpulan tikus. Thumma al-kalimatu tsaniyah ta'zimu turidu. Ma'nahu berkehendak atau ingin. Thumma al-kalimatu tsalitsah al-mufawadatu. Al-musyawaratu. Ukarir al-mufawadatu al-musyawaratu bermakna perundingan. Thumma ar-rabi'ah musinnun kabirun. Ukarir musinnun kabirun bermakna lanjut usia. Thumma ba'dah yajsuru yajru'u bermakna berani. Thumma ba'dah al-muhimmatu bermakna perkara yang penting. Thumma ba'dah unuqun. Unuqun, ukarir unuqun bermakna leher. Aywa. Thumma al-akhirah jarasun bermakna lonceng. Ayyuhal ikhwah, intahayna minal kalimatis sha'bah, fal'an hayya naftahul kitab safhah al-khamis wal arba'in. Naam, ala al-mawdu' fakir qabla an ta'zima. Ma'na huna yani berfikirlah sebelum kita berkehendak atau melakukan sesuatu. Nabda al-awwal ijtama'at jama'atun minal firan lil mufawadah fi amri qittin kana yuz'ijuhum wa yaqtulu katsiran min ikhwanihim. Dzat al-yawm tajtami'u al-firan, makna al-firan huna yani jama' min fa'run. Makna fa'run yani tikus, idan al-firanu sekumpulan tikus. Jadi pada suatu hari berkumpullah segerombolan tikus. Segerombolan tikus. Untuk apa mereka berkumpul? Lil mufawadah, lil musyawarah, untuk berunding, untuk bermusyawarah. Fi amri qittin kana yuz'ijuhum, dalam perkara si kucing yang terus mengganggu mereka. Waqtulu katsiran min ikhwanihim, dan si kucing ini telah banyak membunuh dari kalangan si tikus. Jadi mereka berunding, bermusyawarah, membahas solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh si kucing. Aywa. Ats-tsani fa'adla kullum bi ra'yihi. Fadhkur wahid bi ra'yihim. Jadi mereka menyatakan atau menyampaikan satu persatu ide atau gagasan yang mereka dapat di dalam perundingan tersebut. Ats-tsalits thumma qama bainahum fa'run shaghirun wa qala. Thumma qama fa'run wahidun wa qala. Kemudian berdiri seekor tikus yang kecil dan berkata, ara minas shawab an nu'alliqa jarasan fi 'unuqil qitti fayunabbihuna ila maji'ihi. Jadi dia berkata, alangkah lebih baiknya jika kita menggantungkan sebuah lonceng di leher si kucing. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu kita ketika si kucing hadir atau kehadiran si kucing. Aywa. Ar-rabi' faqubila ra'yuhu bil istihsan minal jami' illa wahidan musinnan. Kemudian ide dan gagasan si tikus kecil ini diterima oleh tikus-tikus yang lain, illa wahidan musinnan, kecuali seekor tikus yang paling tua. Dia tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Aywa. Faqama wa qala, man qama huna yakni musinnun. Dan berdirilah si tikus yang paling tua ini berkata,
ar-ra'yu shawab, walakin man yu'alliqul jaras. Dia berkata, pendapat atau idemu benar wahai tikus kecil, benar sekali. Walakin man yu'alliqul jaras, akan tetapi siapa yang akan menggantungkan lonceng tersebut di leher si kucing? Itu menjadi pertanyaan si tikus yang paling tua. Thumma sadis, fasakatal jami'. Akhirnya terdiamlah. Sekumpulan tikus-tikus itu terdiam. Li'annahu lam yajsur ahadun minhum 'ala al-qiyam bihadhil muhimmah. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh si tikus yang paling tua tadi. Idzan al-istinbat min hadhil hikayah, yakni idza nuridu an na'mala syai' lazim 'alaina an nufakkir qabla al-'amal. Jadi wahai para santriku, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka diharuskan terhadap kita untuk berpikir terlebih dahulu. Li'anna an-najaha ya'tamidu 'ala an-nawaya wal ahdaf. Karena sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung kepada niat yang tulus dan tujuan yang ingin dicapai. Aywa, intahaina minal qira'ah wal bayan, thumma al-an nahtu ila al-asilah. As-su'al al-awwal minal mawdu' fakkir qabla an ta'zimah. Limadha jitama'at al-firan? Limadha tajtami'u al-firan? Untuk apa sekumpulan tikus itu berkumpul? Apa yang mereka lakukan? Thumma as-su'al ats-tsani, ma faidatul musyawarah? Ma faidatul mufawadah? Apa tujuan dari perundingan tersebut atau apa tujuan dari bermusyawarah? Aywa, as-su'alu ats-tsalits, madza qala fa'run shaghir? Apa yang dikatakan oleh tikus kecil tadi? Telah kita bahas sebelumnya, apa yang dikatakan ketika si tikus kecil itu berdiri. Aywa, thumma ba'da, hal wafaqu ala ra'yihi? Apakah tikus-tikus yang lain menyetujui gagasan atau ide yang disampaikan oleh tikus kecil ini? Thumma al-akhir, malladhi kana muharidan? Siapa yang menentang gagasan atau ide yang disampaikan oleh tikus kecil ini? Aywa. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Ayol ikhwah, nakhtatim huna wa asa ma ta'allamna yanfa'una jami'an. Ma'an najayul ikhwah ila liqa. Wassalamualaikum ya man ittaba'al huda.